buki may nakaw lebu na tiala ti lebu au saboro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan ebi nakabeyaw radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan na evangolite ay rakiraki mami na marama ni Nofler mami daw talenta ka na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan ni sambulu binaka sai koyongo na bole leka ni nonde tukutuku ersana kilana be tukutuku so na tambani obisa membaleta na non relaiseni na raiba na non bonua ngo etiki tungani non ruta kata kapata na tambani bila koyaki bonua mamada sena LTA kena tambani obisa na kena banganga tutaki na lawni ngon sala paritana director ni bila koyaki na tambani obisa SSP Mahesh Mishra ni waidor na be kongo ena kena sa tumbu tingana lebu ni dala ena nonda be ngoni sala ena ngongo rotini tini kali monondol na matoka era banga takatiko na ngoni sala ena nonda banua na nama kina ministri ni be boli ena kena kadibaki ni tubu boy labo ni mata ni tu ena mbongi ni mataka ena nona postiko kina FBC News warita na kena minister Faya Square ni lebu na banua era tungan reba mena baga binataki Boyoka kina na Commerce Commission na Consumer Council kina Investment Fiji. Esa na tauriba kina lesoni na yoga ena be kurnibuli ena nonda bonua. Waretana ministri nibuli ni ndondo numera taura na lesoni ongo na ngonibuli merao ni rambulumbula bagayango kabaka talanga kina na non reituba ki ni baka sama. Waretana ministri nibuli Dr. Mahendra Reddy ni yoga ena bukira sarbagalebu nangoni buli ena nonda bonua kinangito warita na matambosi ni Fiji National Sports Commission ni ngandreba me musu e tolu na milioni ng dola may nailabo kanda usuli kina matambosi ongo ena itubutubo ilabo ni mata ni tu warita na chemeni ni matambosi Peter Mezi ni napangolea ni labongo ena takataka ni bukadoko ena buni dangilamba o Winston may dabekir na baleleka ni nonde tukutuku ni bwadeng vinaka Bulangga salo mitinai korbotan ando tali tak na barong wenang bule FM namban dua ena sere Volvina gua saukur kundo tali tak na bule FM nimbula narango labinia tau keni korro ena kasi Ando bakurong Bula FM namban 2 ena sere. Bula binaka yang makereta mengandi Nesbea ng Bula FM namban 2 ena sere. Ba korbo, tasang tayong don station ni Rolerua, namban 2 nga ng Bula FM namban 2 ena sere. Bula FM namban 2 ena sere.